Abakurikira ntebe kanisa Electoral Commission turi agenda birashemereye kurondera ubururo mu rubuga Town Council kandi kwizera abirashemereye kuzanya na Town Council. Biti turi agenda kwa birariyo narondo ubururo mwanya gwa kashako mu wadi ya Nombe nuko kureba kwizera rukutaha mu bwa inabasirukare hamwe na polisi nyinji kandi bibireho shaha munana zihangwe. Agenda biraine Abel Bizumana chairman wa district ya Kisoro hamwe na Richard Todong uriko muhandichi wa NRM. Ibyo biri kugenda misho musirikaro birajwire imyenda y'abantu baburije arebera rukurwaniza Paulo Rujambero ryo muvuji wa turi agenda kandi aho naho abahagize ba turi agenda bamuremise kugumizamo. Abanyamakuru babiri bakwate biri kugenda misho nabe byuma byabo bukwasoro byo kwerinda kandi ababorikiro kushasha habibireho. That officer has stolen a phone from this journalist. He has grabbed it. Why? Umusirikare ojure ka civilian atajure uniform yija ikarantero mukono ko yageze ku ntero mukono yakara kwate simu yanje kajikwata nazizo kujimubuza yajinyima ko nje muzabwa nyuma yeze ndi n'abandi ba police officers yagira ngo yagerezo ndije mu police utarajace utaramaya kajare gishagereki ajimpereze so ko yazabwa nyuma esimu bwa nyuma yagireta hawo nko bwire bukanyire kaiza kugireta niho nashange simu na bayabire destroyed simu teri gukora yone ryawo so nywete nyine cyo gukora nabuti nchari sitaka tinyine cyo gukora kamera yanje baje confiscating bajaga so naninyebuza itu nk'abanyamakuru riyere ebine bice biriho ko turiho kumanyisa ihanga yakiri kufa umuri bucimbi nikubana ari ndi kupata umushije wajire uniform y'akati-shirt ka black avugire Uganda Police Vehicle umukuza kwina mukakuruga hacimoto kandi we yaragitera umutwe yaragibanginga mukujibanginga nagira nti wanitira kamera ndije no yaragigurabinga kwagigurabinga ari hamu memory card speed arajimpereza kuza kujigura niho yaratandika kugumira kakaje gutekereza turi bahagiye mu buzima twese imbere no muntu utaro muntu ahubwo muntu yino mutima mu biti mwabyerebera ekikuru kiboke ryo mu boxi nabagiziri twe turenda ko businje turenda kurwana nabo. Entebe ya bucimbero mwishengere kabaramwo muntu hanyuma yakotejurwa mu kusharamwo businguzi bwa Ed Kwizera wa Gahungu wa NRM kandi James Obeyo wa FDC niwe yabira habebera umushangogu kandi akarura kanoko kuterwe 2011 byo kwezi kwa munana omwaka ogu. Gasha kwa Job namanya.